айтып атасыз, мен туганым, ооба, бирок ал деген чоң эле кызматта эмес, снабженец деп атасыз да. Эми бүгүндө Кыргызстанда ошо снабженецтин баары ошонун баары чечип атпайбы, ошол айтып атканыбыз. Сиздин бир туугандарыңызды биз деле санаган жокпуз да эми аны. Эми алар менин кол астында иштебейт, менин бир туугандарым. Мен тиги служба эмес. Имею право. Хорошо, бүгүн барып өлтетебиз, эмне болот? жок, мен сизге тиги дагы жолу айтып атам. Менин бир туугандарым менин кол астында иштебейт. Ошо тиги спорго кирип кеттиңер, мындай суроо жооп койдулу. Жок, суроо жооп болгондо Алмаз Батырбекович, биякта мындай да. Мамлекеттик өкмөт, вице-премьер. Государственное учреждение по уставу является Бишкек СЭС. Генеральный директор родного брата делает снабженцем и говорит, в этом нет ничего зазорного. И я вот просто подытожа свои вопросы, я хочу сказать, что, во-первых, Генеральная дирекция СЭС имеет возможность пополнять государственный бюджет минимум 50-100 миллионов сомов. Правительство самоустранилось от контроля за деятельностью СЭС. Правительству надо поручить оптимизировать штатное расписание, капитальные вложения, другие расходы. И я вообще предлагаю, депутаттар суроо берсин, мен аянда өзүм сөзүмдү айтып коеюн. Рахмат. Кийинки сөз суроо үчүн Нурбек Кариевичке берилет. Сый урмат менен жооп берип турсаңар. Рахмат, Алмаз Батырбекович, урматтуу депутаттар. Баарыбызга эле белгилүү болуп калды.